Naravno, ako postoji mogućnost da je puno bolje staviti više implantata. Međutim, ponekad jednostavno anatomski, odnosno puno je lakše, puno je predvidljivije, puno je manje traumatično napraviti 4 implantata koje će dati rezultat koji je vrlo adekvatan bez stavljanja i dodatnih velikih operacija podizanja sinusa i sličnih stvari sa 6 implantata. Pacijenti koji imaju dovoljno kosti, znači koji imaju dovoljno kosti, masu kosti, da se ne treba dodatne stvari raditi, naravno da ću ja sugerirati kod vas je 6 implantata super opcija. Pogotovo ako imamo muškarce koji zaista imaju čeljust da je indikacija prva da stavimo 6 implantata. Čisto radi sigurnosti, radi stabilnosti, radi jačine cijelog rada. I onda je tu prednost All-on 6 nad All-on 4. Ko odlučuje o tome da li se stavlja 6 ili 4 implantata, odluka je uvijek na kraju na pacijentu. Mi sugeriramo što je u tom slučaju za njegovu situaciju najbolje i ja se uvijek nadam da svi mi koji to radimo, znači svi doktori, svi terapeuti koji to radimo, da radimo po medicinskoj indikaciji. Da ne radimo po nekakvim drugim indikacijama, nego isključivo po medicinskoj indikaciji i da pacijentima otvoreno i sigurno kažemo što je za njega najbolje. I naravno da je konačna odluka ipak na pacijentu da li se želi operirati 2 implantata više, da li je traumata više, da li treba više šavova, da li... Apsolutno je zadnja ta na pacijentu.